Bosumi bi wo no ha emaye etoda ba etimi basi boom 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 ebi nso ho ha menya tenka bia krasa me no obehia body ne hamio oh araba bazen pills ba ye ejisa haw ni nyina afri ho enne moja di me mu afri sane ye me moja so ne krojin what why your best mapa na araba bazen pills aso mu emei hunchu capsules so aso ye ne mema no pa ama sese de no odwonso 10 pie no wanya hoto do no odwonso ne mu ye ne ya wono so ho ato no dwonso emu apaye divided urine hunchu capsules abeyi how nyina afie ne mema iso mira na wo kai last time enka wo ya say wo ho obazi mu no asem na kwaboso we se dwonso na fumi mu o se me huro hwe be funa se oh me hu se basa du ba bi nso kra ma dwonso wi a me fisi ma wie no na se kakra kem wow oh se hunchu capsules you haru nyina firi ho kra araba bazen pills ani hunchu capsules ebi wa pharmacy ani chemical shop bi wo se hwene no potem ha obenya bi wo Candice License Chemical Store wo se hwe also wo fa Kisi Herbal e wo dwena se Ernestina Herbal e wo se hwe bekwai Junior Saman and Prince Moses Pharmacy wo sciences SKDA e wo se hwe dwaboso obetuma free Kulun Ghana Limited e wo 05049 06665 0545 906665. Hello, Ghana for bills are canning hubiamo. Bills set 2025 year. And it does so homo bia what's walk only ejumaye. Ain't if I when it's bills. Na beji loan na ubeti media ya wow ejuma. Way ye loan don't come me. Wun yashio. Ye wun hiane wu Ghana card. Ewa na wun saka usika. Na sa we obia we ya wow ejuma upese wutremu. Anasa we ejumaye niya. Uchi busumi ya ketria. And your bill se bray. Na beji lona. Wun febi BS yawa. Collateral. Anasa deposit. Wun yemu bia. Ain't ya fate bill se si ubia wuni ejume bia ye. Ubetumi abeji loan don't come inubi. Na sa wut's nefie na wenye sika nubi dia. Eye wow. Ain't it for bills se siya. Ewo 0596 920 833. Ana 0302 200 390. Na wetumi yawo bills. Nemo HSA kakrawo. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit HSA. Bills, financing your needs. Obo, me who ye? What sorrow do you so? Adai. Another Maria Yabo. Doctors menya hepatitis B. And you know what? Oh, hina yire. Dr. Akosia Dia. What power specialist herbal hospital? Hey, ye dear was Sanya Bini. What hepatitis? I hear someone award on Kwang Kron. Nancy baby drew for Quakency. One on the hepatitis award. What ya to be America? The UK Bruchimem. Nakas or Janoqua. Sir, na fatally van fryer donjon. Ebeko. Prostate second part to coma bosso. And all set it say war. Sekoto Genoa Gosokosokra. Foko Power Specialist Herbal Hospital. Oh, we're drunk, sir, and you went qua. Oh, say you don't be. Oba, unchira me hosa mebre. Kumasi, what will say yes, Leposum Road, Jasper Filling Station, opposite, and grind. Kwabenya, Pokiasi, SCP Quantum Poneso, Takrade, Anaji Estates, Anaji MA Primary School, Shanimu, telephone 0244 544 422 0200 383831, WhatsApp 0555 797878. Power Specialist Herbal Hospital. Your last stop. Jobs Enterprise. Yes, a Jobs Enterprise. Yaba say yaba niaba bebo amansanyina. Say eba air conditioner so dia. Fenina science. Jobs Enterprise. Say offices, a few another hotels, and our air conditioners. Say a fridge, cold room, Mitra cold stores akasi. A car air conditioners. Fenina as a Jobs Enterprise. Yensa. Na yensie enfamao. Ye ton esanso air services. Jobs Enterprise. Baby biara. Ewo mama fananyi nada. Ye ko ekoko dijuma edeboa ema air conditioners ejina wonanso ebo adwuma wadre fu nyenye eni ti se eba air conditioners dia eno ani Jobs Enterprise yaso ekase ewo Kumasi Santase yebe Atansemanso Junction sunyane so yebe Calix Secretariat no enafi sewiyoso yewo empomom opengo fitting shop ho a wobetumi afre Jobs Enterprise na yebe siesie wo air conditioners no ede amount ya homanie 0244 144 570 ana 0207 161 777 and 0243 468 077. Jobs Enterprise Seba air conditioners dia ye number 1 ye demonstration kokra.
Koko adwumayefo a moyɛ adwumaden yema mo yiko. Yara Ghana foa omamo asase wura ene no trouble koko fertilizer papa magye atom no wasade asempa ba. Yara Ghana e de koko fertilizer fofora ye frɛ no Yara Vita Crop Lift Bio na ho de notice NPK zinc boron ɛma no bayɛ ɛso dɔsɔ na wonya bapa no ahyɛ mu ma ɛyɛ nsuo enti ɛhono ntem na atimi de frɛ kuafo no bia e de bo spray ma ɛte obrɛ so gidie ɛhyɛ nwura nko a na wontumi mfamfra. Yara Vita Crop Lift Bio emu ahoɔden a ɛyɛ sunkunti ɛbɔ wura haha no mu ntem ɛma ɛyɛ adwuma enti wasase ɛne wiem nsakraye nya nsunsuanso bia ɛwɔ no bae no so. ɛno ane sɛ wobɛtwa milk konko ne baako agu afidie kafo mu na de nsu afra spray no na wotwe mienu bia ntem kɔpem sɛ ɛbɛhyɛ aseɛ ayi nhyerɛne ɛka baako bia ɛbɛfa toa baako. Sɛ wode Crop Lift Bio asase wura ɛne no trouble emu bia spray wo koko a ɛyi nhyerɛne pii na ɛnti ngu nso enti ɛnyɛ koko ɛmmɔ ka sɛ wopɛ sɛ wotɔ aduro yɛ koko di a ɛne ɛkɔpɛ asase wura ɛna no trouble ɛne Crop Lift Bio ne nya mfasoɔ pii ɛno na Cocoa Research Institute of Ghana for agye ato mu ɛnyɛ na wɔ baabi a yɛtontɔ Yara no bia akuafo a wɔ Western Region ɛmfrɛ 0540 115748 ana akɔyɛ website www.yara.com.gh ana akɔyɛ Facebook. Problem there. Me catch you say Ranking Collections and the leading boutique in Western Offer. Now di machinye ne suruma prowa wona na ka asem kyerɛwa nkobi sa ma me Ranking Collections why say prekasa no yiri free nkwama nkwana nye de mema hu nneoma de fi wutiri so enkosi wo na ase ye to mema hu nneoma nyina bi ti say ache shells quality jeans and knickers slippers boxes watches store set half shoe and a full belts bola tops and mema ni ma nyina hye boxer and mema ye de say ye ho no ni nyina bi o Ranking Collections nneoma yi ayo original quality camouflage which is a Nike Air Force Jordan wafo bika ho mema hu nneoma nyina bi wo ho wo pantade ade be ko office wo be ko nkonko wadwuma bia Ranking Collections sabwa sebema wo for wedding engagement birthday party asore hu nneoma nyina wo Ranking Collections to mema hu nneoma nko a Ranking Collections ho sema me kan sa hwidwase station GPR to you amabro sign no nzaro station ho no the second floor Ranking Collections awo ho ana sa hwi oso dwase 18 woni dwase ahifie no ana boso pe fresa wo ma 24 0544 461440 Ranking Collections by quality payless. Oh, correct sir. I take a woman. Medro delay man capsules ya wonum ye die. Boy ye. Ahode na wanya ne sa no. Wo delay adwuma no so papa. Na wo che. Na wo ye ni ye pa. Delay man capsules. I don't know. Ama me sisi me ko todwe mo ye den. I can see. Na local mixture ene ne capsules a. E ma ne marima nyina num bie no. Me num bie no me do. Wo ho me say. Me hu say wa hi fie ho ayefe neat pa. Enti na wo ko hye wo a wo delay sa. Sa. Local mixture and the capsules means so afiti kromo ya ubiem miura se wo be delay kra no a misro be ma na wo ba bia wo be huru dia wo mpe ana wo beti ya obi e wo ho ba bia no fa local mixture esia no yare bi te se gonorrhea white syphilis and the keka ho no wo bia woni ntime nyi da enti ma local mixture and the capsules e me yefru e wo heba any pharmacies nyina mu dodo afre 0242 133 577 ana 0248 619 999. Local mixture and the capsules. And what's that there? In kind. Nansimu non fe. Paimanu, nanu ada me bofa ukoko nasono. Na ukoko naso doso. Edie anywhere wintasem. Nina eye asase ni koko fertilizer. Me koto sa fertilizer yi. Edi begu mafroso. Me ko fompa, me ti mafio. Manitia na broso. Ah sa, sentina fibia ye boko akuafo abaso a. Wonsa ekambie no. Ni secret no. Eno a ene asase ni koko fertilizer. Eno ti de bebia no. Ye mo abaso se akuafo hene. Eno ti se me pebi ato a. Na menya bie minia babia ye ton agro chemicals nyoma bia okon mu a ka se wo hwe asase ni koko fertilizer ubenya bia to se ubebia tu a babia ye ton koko no bia okwa ubenya bi fra homan na woni empanyfo eni nkomo 0593854166 ajamanu me kwa kope bi na me de gu mi koko so ma afesese me sumi koko no asodo so koko asase yire fertilizer koko akuafo ye no be fa yonko
Auntie, Mammy for 20 Ghana. Me pay for phone and quine quan. Sister, send your Ghana Conedia, your bonus 010. Meme one nuni. Telecell dear. Yenim so behind in your pay. And nothing I made for me bundle. Your data and call packages are F4. Ya ma made for me bundles. Send you we need you home. But *530# not top made for me bundles. Says Telecell. Connecting energies. AC bra na one pa na o complain say sciatica e hawi and na wajina wona aso sa no ofa ma bre papa me to asentini etimi twimi say tan yale yale bone Dr. Kankwe Dr. Kodivu Abam e na ati me sa no sir Dr. Kodivu Abam eni ti sciatica nko na esa na ofa me kame chira wa nya sciatica nko mini obe me ya no wa chire he ya na stroke achini ya wakadamu Dr. Kankwe Dr. Kodivu Abam ya na me di ho adanse e chire no wo di twitwi ne ho ade e chire di twi no ne ho ato no say form wasole na etumi stomach ulcer papa ene honam yaw na oba ne nsabuo mayie wo hia Dr. Kankwe Dr. Kodivu Abam ya ebeba kama ama ne ba ye sipi asita ade ni ti ye kokko ena ne to ne ye fita ene na Dr. Kodivu Abam e ya du pau na menya bi atowen wo pe bi atu akoton a fa wani ti Kumasi Mamponten ena wo pe bi atowo sewi ha so a afa kisi heba Philomena Fosia chemical Esther Ata chemical Opana drugstore ewele mankrom ena chemical ne heba shop bia ti atese na obetimi afre number 0246336509 Dr. Kankwe Dr. Kodivu Abam ena papa Liberty FM. Liberty FM. Liberty FM. Charles Kojo for so Daddy Lumba or se power. Yet as I do a video Eddie Atuhara would also 80 Liberty 927. And I pay my minfa asida enfa mount na menka was said asida boutique ewo sahi junasi made market no story building not a sure ma and a woman woman and bless one pharmacy idiom share I was Zawra Quantum Pono so for now I was 0554463770 0548153472 about a man man tadi nyina asida boutique and I make come for Eddie Amao Sarah so and I also Dr. Herbal Center for say
Womo ede eye owoso adoto herbal man capsules no ede ababedwa so. Sisi yare ani koko ebetu ni nyina ase. Bia ye ton no bia ko ho. Okwa also pe owoso adoto herbal center for aduro no. Owoso adoto herbal man. Bema waduro no enie. Ko bia ton aduro bia. Dodo na wo pe tu akwa to 0242702662 and 0545355796. Samna Travel and Tours. Woman say woman at the amount for a to coin. Say Dubai, Saudi Arabia, European countries ni nyina woman at the obeko. Say Qatar and as a Kuwait. So pesa ukobia. Besrawo emra ewo hunie. Bema ewo se wo tintin eye anamo enum achiripo enson oba anamo enum achiripo nsia. Ewo se wo yo bia utimi ekenkan. Na utimi atwro na okan a wote asie yi ankasa ediana pay me kanfo wo mo edi ama Samna Travel and Tours. Yes say do eko eye Saudi Arabia utimi aye adwuma wo horma wo Abu Dhabi na say hinfa Dubai wo beje eye 7,600 Ghana cedis. Saranso ena wo eye Abu Dhabi wo beje 12,000 Ghana cedis. They have free accommodation, free transport, and a free medical insurance. 2 years residence permit. If you actually was a Hibuako. A Honum and a Sana Travel and Tours. Womo ewo a main station Honum now. Womo Eben NBC Parliament. A Diana pharmacy ewo ma won't say a mano agent and modem air ton pan on a Honoma. And ASANTE Travel and Tours. From 0539-525392 0246-429721. Entikohunu ASANTE Travel and Tours. Na wabon so emfawo entukan. Nemo mwesi fie na wie opensio ewo fie no mu dia. Eye A1 borehole drilling. A1 borehole drilling. The tunsio ema eye ankra ene companies ahodo ni nyinaro womo eye experts womo wo eye machines a womo edi etunsio se eye borehole ana ensio be na pese omutuma wo se eye big size ana se small size womo ewo mfidie ni nyina ono betu ni nyina edi amount enti ye betu nsio no amount ana se borehole no edi amount senya wo wosi epedo no. Na womo bonso eda form womo main office ewo eye Kumasi kwada so womo esan ewo office ni bi nso ewo sahwi edisahwi ni mpotemu betumi afre womo eye A1 borehole drilling for ewo 0242 706435 and 0593 437873 A1 borehole drilling. See, you drill quality water at the amount. Ebrana so mbabe sorry. Mbabe sorry nam dia sida at the Emma Divine Hope Center. Divine Hope Herbal Center. Open the Otria Herbal Powder at the Abejaso. And I know what to want to need. The Coco had Mojabro so how walk. Bema na oba onso wonte de. Why mere won paso. Hunso na agene. Won't me Emma oba emfafru. Also how. Oba abosonso na obu nsa na won so yase yo dwe stroke na ha wana se de ye hia ne se ubenya otwea herbal powder no sachet ba ko ede agu ensuo ma ne de anase enye hye eno an watu yare na se dodo na pese wutu a 0248 584687 ofra ombeje so omo ama adro ibi otwea herbal mixture otwea herbal powder eye dupa Bills microcredit nie almost in yehia na Ghana card fabra na beji sika we enkonko tususu enkonko fa collateral no deposit e de ya de say fa Ghana card brakeke na ye mausika Bills microcredit
almost say bra na ye mausika 0596-920-833 0302-200-390 Jada pay aha and I remember my kwame de jubede ni na ide esi Mr. Carman eba awa betwa so adwuma wura nankasa ankasa Eti asida eya wodia se wo so woje bre na wo manya akonya ewo ofie mu Asida enkoma Joseph enkoma Fache enkoma Mystical Wonders Reverend Prince Kwesi Amponsans Roger the frame Kwesi Foku Okudom se adom no dom yenya Ochna yebedi ehyiemu so then may the good Lord bless us all have a wonderful day Somebody